Drúzi z dedín na izraelskej strane Golanských výšin vyzývajú Izrael a medzinárodné spoločenstvo, aby pomohli ich bratom na sýrskej strane, ktorí sa ocitli pod paľbou rôznych skupín rebelov. Pri hraničnom priechode Kuneitra, ktorý delí izraelskú a sýrsku časť Golanských výšin, je vidieť a aj počuť boje medzi sýrskou armádou a rebelmi. Už niekoľko dní je v oblasti počuť neustále dunenie po výbuchoch a v diaľke stúpajú kúdoly dymu. Izrael vyhlásil, že je pripravený na situáciu, kedy by promptne musel prijať veľké množstvo drúzov, ak by potrebovali ujsť pred sýrskymi rebelmi. Sunnické džihadistické skupiny totiž považujú drúzov, sektu, ktorá pôvodne vyšla z islamu, za heretikov. Miestni drúzi sa boja, že by ich bratov na sýrskej strane mohol postihnúť rovnaký osud ako iné menšiny v Iraku a Sýrii, ktoré sa stali obeťami masakry. ואנחנו די סומכים על ישראל שתדע איך לעשות את זה בדרך הכי טובה, גם מבלי להיכנס לתסבוכת הזאת של סוריה ושל המורדים ושל אסד ושל כל אלה, אבל... Drúzi na izraelskej strane Golanských výšin sa rozdeľujú na tých, čo podporujú prezidenta Asada, ktorý ich tradične ako menšinu ochraňoval, a na tých, ktorí v Asada už stratili vieru. ישראל לא רוצים שתיכנס תעזור לנו, שרק תעזוב את המורדים. לא לעזור להם ולהביא אותם לבתי חולים בישראל. זה מה שאנחנו דורשים. שתעזוב אותם, מישהו נפצע שמה, שימות שמה. לא נביא אותו לישראל ויחזור עוד פעם ללחם בנו. אנחנו אוכלים את עצמנו, אבל מה לעשות? מיליונים בישראל הדרוזים, מיליונים של דולרות כפר עשפו ששלחו כתמיכה. את רוצה לתמוך בכל בינה, ואל תחשבי שמישהו הוא בעצמו יודע שהוא אוהב את הדרוזים. Staršie generácie drúzov na izraelskej strane Golanských výšin sa naďalej považujú za Sýrčanov a len ťažko sa vyrovnávajú s myšlienkou, že ich prezident, ktorého roky podporovali, by mohol túto vojnu prehrať. Hoci miestni drúzi sú v podpore prezidenta Asada rozdelení na dva tábory, všetci sa zhodnú v tom, že za každú cenu treba zabrániť masakre drúzov, ktorí žijú na opačnej strane týchto kopcov na sýrskej časti. Jana Machatová, TA3, Golanské výšiny.